mo buka jongo kaja finola foi malonko alaba fel nyo dugu nyotinya bi mo buka tonya fal Kale begi akili to yerera Tony Montana sara amena Iba Montana nana nite se gafo Bari ngaje Iba Montana aduata bake la banko e minkera Mali nataje GFF minkera Gambia Football Federation mo dole be to use kan kamol mantoral sem follow Instagram Give Thanks TV 1 Facebook Give Thanks TV o bele kana Marin alnumbara Give Thanks TV la murunda nan ko tege mba fola momo ni video yetra wato wati Give Thanks TV ko abe kontonna o wato la mbari un kontondiro borin ko laje mba fola le kal subscribe aliya like ale comment nal subscribe to fuka pare aliya make sure ka kata belinde men katara je mbari un aliya ma ka press e bajala video jolonda wato wati mbari ni manke mo follow ti etekela mo wala banti membe video jubela komi ngatanda la nyamin Iba Montana minketa malel raporo doti nzava fana farmansa da bake nan la raporo fanato atele duake malie minketa la banko abeta kan nyamen aje ko nil man tatta kugan bari ako alma ala seje tanka anin ko medani wala o kamala kom ngaje mali minketa kudeta keta je o kono carte fonyante kasi bari mem ye je nyato nge asante ngako carte fawning iba soundi lale wala ka soundi bari nataje mol manso wala kaje ko fo carte faw sake anin ko medeni wala bari ngaje fana minketa ning France la d'accord min betema nzafo bantala fo ka pare bari France lafta ka renew bari Mali manson anin ko medeni wala ngaje mo jama protesta ka finti ka diamol ki anin ku jama medeni wala kaje ko ne laftela nyanto la nin kujama ngaje ECOWAS won laftaka Mali Samson anin ko belni wala o kamalante diamo sen law fonato bage ko mbengalo nyamen jang ndol ka mama music wala fanala fam o kamal manele ko gonondo wele na fugan kushi manela buya manke Iba Montana la denkilo wala la denkilo sambanya wala tinala ko tandira jang anin ko belni wala koma ko min post min keda ako wala banko mantara taku kan bar alama alaje tankani ko medani wala asabala ko tanda jang bar ko mi ngatanda la nyame ndol fana ka mama music wala fannato anin ko medani o kamala kom ni keda artisoti ela denkilo ka ke nyaawo nyanding kom ni ku jami yalon ka mantara taku kan o muy fana la nyandol te wuli stepta ngaje moji ma jamale commenta kela ni ko anila bala fatandi ate Iba Montana fana kaje ko ate society karande min nanin ko medani o kamala ko mi ngatanda la nyame o kolma molta nati jang bar jamala fona e duake anin ku jama medani wala kaje ko alama o kela menketa ay dua minke anin ku jama medani wala ko be ngalo nyame santeng malibe during ku wolbe kering ani molbe protest kan kaje ko laftela nyantola anin ku jama medani wala de dia mo sen law fona do bake al sala on opinion fale min jow koro minale minkeda Gambia Football Federation mo dolle be to tanis kan pruka ila NML siandi bari mboko fana tandla la trea kono mbari epine wolo la maere soro china ya ko kiliti ko de bembolo ya mama ga furu sara domi wizi sirana baby da sago fone mane ben kalifa jona ne di chalo be ka kule na mani fi me yele nela ne kera gangsta e jide na dunya Tony Montana sara amena Iba Montana nana nite Iba marawali ni ngarasta misole zizhe amu balon tanira Monsieur le maire ifili la netonga de isa jabate koy Nemi me go kake atenya mi kwa koy ala e mo bonyo na de karim mo fusanne bago mo ti marche o tegala liboni marche o tegala wajabani marche fana tegala papa la gahinila inagumage fuyejena alibi amanga somedela alla yankorota ayelana atobe ko fende ko koinduma kuye jamfa kerera kubega yogo file badim wala keta Mali music gol dolti kom ngatanda la nyame Iba Montana te duaka Mali way mo jama jahal
bay mo jamaaje ko ma iba mun tala la music ko ta nyame anin ko me dani wala o kamala manawo ko bela ko mi ngatanda la nyame bari ngaje fana min keda Gambia ni Mali e nyanta benna o kamala mo ka fo la borle pirpir mba fola alma Gambia se gagnani ku jama min be dani wala ani ngatanda la video dazila men keda Gambia Football Federation mo dolle ke to use ka take down notice ka kimole wala ka video claim kaje ko tolle tamu ayatari tante pour ka wandi channelol mantora anin ku jama membe dani wala malo e kan noma minna wala e kan dema minna malo bayante mandare mo mamola kutinya na hajete mola tinyar kuto video jama bi jande mi yalon kon defana sol keno bari na hajeti je ndun takela ala ko be min sotala be sotlale bari mil yoke e mariol be italile bari be ku jama tan la janne nga sambadi la ni music la moy tre akono nganale kana kuma kula forodi ngo buka jongo kaja finola foi malonko ala ba fel nyodugu dugu nyotinya bi mo buka tonya fal kana sabu kula ala mala jondi ngona bari wole kata sambadi ti atele video kuto findinda ko ala ba fele o kamala so jubeno somebody official ave YouTube barende di amo san law fanato bage ko mi ngatanda la nyame Gambia Football Federation ni diam tale ni kachata nzafo membe marli la marketing Kenya la nin ko medani wala bara nyine tandi na kaje ko ela channelol min kera YouTube ti anin ko medani wala wo Umar lebe marli wo ko wala wo kamala Umar la no manin kinye ni Umar fana diam tale Umar ya tandi na ko ni mari ake tole use wala aye tole use pour ka kuke minni aussi famulunda bari be min tandila Gambia Football Federation na tara tul mu professional institutionality atul manyan sonna modul ka tol yu atol to use ka modul mentora anin ko medeni wala kal jawol siandi wo alnyanta ka step taw ko role bari fana ko be step taw ko ni ndol fam channel mi ya strike amari be Italy le be min tandila la assez video retract as soon as possible natara mari lafta pour na counter notification okay wonde to kila mari gana mo la ka di dunia be banale ka jongo tinya te kunneto ala fango min sutura te kunneto ala nyamo te kunneto ye kufo mo ala za video te sai ala buke batu faida marion ya jendanin ko tulatende wala kanin ko bula wonyama mbe Gambia Football Federation mbe wala no mala fam baye tole tobiye na tarete mu professional institutionality ete be sonna nyaadi modol ke to use ika modol mentora anin ko medeni wala faya ke modol fana la bang nde malo bari ngan talelo bari sen min tandi o mari la a video retract as soon as possible ko mi ngatanda la nyame nde chahano mantol sijande Gambia Football Federation ka bring qualified round of borigan ndeni kachata le atadina ko nza video use nole andum YouTube fana ebuka mola video use amari amanke fair use ti wala amari man clearance dila wala ka right dila pour video ni use o kamala Gambia Football Federation ni bulo meta nyokorole nzafo menin kujama meta bedani wala bari kabiri ni diam day konye ko ye channel owning ya to kinyana political platform wolem mi alon ko abe Italy bari njikita e tonin change ka ke Gambia Football Federation kabiri alon ko footballo kana dati wala footballo bena dati la min keda African Cup of Nations pour ka faben dema kanne ba malon fam malon faya mera comme na yoke ndefana be roslale ndenna investigation o kala me rosla ngana kumol fo Gambia Football Federation man de o kala Gambia ndebe minna jang mammola koro nyini ndekana review leke anin ko me dendi wala wakamala njikita fombuka fo meddaming wala atina yamida comme like ndem kudolji ndem mola julutentela dem badi njawo ko ni kabrimbi mola julutentela ndem mantara Gambia me atina mbukang na personal life jang ko ndefana mo victim oldi ya jamela mararo koto bari nene ma fu moyde adu nene man lafika fo moy fana bayante wotu mon kadden kilo le kenu janimbe review datela
nsafo meta bake saying almost 10 years asiyata woti saying kabiri ndenga den kilo dati almost 15 years saying o sifo alten o time o open mic bugante dang open mic o bari amanjere nga duwo ko beto deep bari sayente mantra sabatri Gambia nse o koyni bari na tra mari lafta pour nga account notification wala nga o kiaye aba fanene kan tete o kilaye na lafta kan sabati dulallo abolo namela abo nyini kamnela ibe ndema kamina mawolelo bari be min tandila Gambia Football Federation na ye stepta ko nindo fam kaje ko tonya lanken ma ko nindo channel oning wolem ninti nale nin channel oje daw dal salon ko nyum fraudleti anin ku jama medandi wala o kamala as a video ni retract as soon as possible wala ko medani wala Pinola foi malong alaba fe yo dugu nyotinya di mo buga tonya falga na sapukula ala mala jon bi ngona karifenna Marim ya jen kanyo dema minna wala ben dema kam minna mawolo hani sain bari me min tandila wala ndema mola koro nyini ndunne ta mora koro nyini la na tare mari la malo e be silandi wala la wote bolante la fannato ndela doko mbe wala mamola khadima man mola kuma ndefana semo jama la channelo keno nyaadol ma bari wallahi nene takela andu momo fana Jif Tanks TV to use ka mol mantora mfana belo la ko non wala fam kaje ko konin kanake bay motende to tanisla wala ka kuke nte tola nte osona wala mbadi nte bena doko damala menkela Jif Tanks TV jang ndamantare political party to man join political party to officially oto natri wo be political party to anata koning change kaka footballoti o hakiltu warta bake andum Gambia Football Federation nyanda koni no mala famfam bayen kom asekeno yake modolla wol mario le tra kam farin Gambia Football Federation kan water wol fan man ku kalamuta o kamala e mari to e nyanda ka muta bake minkire la brand e nyanda ka o protect fam bari ifana nyene sanjina kaje ko te koni bulala ten e be koni no mala fam fa duma o kamala janning amari kubena anin ko mel ni wala as a video retract as soon as possible comme ngatanda mari la nyame wala koyta diamo de siala ala baraka bagala la mo kunyi mala mala fika diam nin ko la frem bari ndef mala de tara sirin jam molka ndema molka tum fere jawol plan nankan ndeso na wala ku jama bi jen se kari fonole bayan ko min ngatanda la nyama wato wadi na personal life mbukala fika tandi jam Gambia Football Federation enene man dalasi kilindintela nsafo mo buka Jif Tanks TV sponsor o kamala ne mu Gambia quality pour kambulo du nyawulu ka qual kidimandi e nyanda tala dame e tawoto wala atina ka nyoma koy anin ku jama en ka membe dendi wala bare tanawo tanatije wala problem kutije wala ndala review mbe continue wala le na opinion be kari wo falale comme ndalta ka ke nyame mol fana la opinion bayin mol tek ku killing do la opinion ka kenenti do fana opinion kenenti na tarete ko mu artist solti example artist jumale be sotla mimbe la fela mo kana kuma fala koto nyande o ma artist sifal la ko kiskis la politicien jumale be sotla e ko mo politicien odi e ko molte kuma la koto nyando politicien sifal kiskis la kapenta jumale be sotla mbadi ala baraka bakal la mo kunymal khairo kano fo Gambia banko kam alingana nyoka jafi alihatu mbadi ntita fona mam fanna do tandi gale min tandi na wala min tiko e to la channel wala bandulamu GFF lati o kamala natari woyo ke modolla e salon ko mu fraud lati amambo Gambia Football Federation na official page to mbadi comme Gambia Football Federation yanda kiskisiro kala fam andu ndefana mestepol talale kaje ko to nyaa lankene ma ko ninto bayin ñoo mantoro kala bayin Gambia Football Federation e tolle o nyanto dintela kaje ko nza kenole o kamala diamote siala nin koto
bari fana ni nata channel on njube ate mari ya create wato minna o mu 2020 lati Gambia Football Federation wala original channel o kabrin 2018 nem nsa fo fama da video fan jolon naji ameta bake alin kana nyo nene alkamin no mambul malon hanisai ndela ko beta tanata review lem anina opinion bay wo artist sot la dunia kono mimbe afula ko ela faka den kilo ga motela opinion fo la koto wo politician fante sot la wo fonkote sot la multi la opinion fo la minna koto nde mandara steering Gambia nadara wala tinali amra comme like kuol betenten kasila kuol man sila fenna bay ndala review nka wala ke na ko beta tanata wala nin temi na ko review no nga review wati do mon ka do la kol kinya na bu ko review bay ndo la ko review no la nsemi la ko review no nga wo review le ntemi review no la nga wo bulale na ko tata na la be review le o ko la ku ko tati nse o fali ale o ko ni comme ni min na malo imare kasila wala nte manke moti mi alon ko be kala na fikiti mbadi ala barka baga Cairo kano fo faw Gambia banko kam M3 Music badim yaje natre o Mario katara silanin kom maybe give thanks bela kullo le fintinda wala ko me den wala malon jumalem exactly mi channel on strike para Maria fallon njikira benen video jubela le natre katara silanin kom give thanks bela kullo le fintinda wala ku mbadi kana sila ndem banke moti min kana fiki yake ndate woto ala manke o moti nga ala tindo fanna la bake ya jembe fanna do mala menketa natre wolem mbukala fikanna personal life tandi jam ko min ga wotanda la nyame wato wati artist wol dul ga fo bente sambala jalanto be kool kelate ndela fente foy ko nga artist dole support o artist wol fana e fallo bari nene ma fo mo clear wala ka akuo fo media jam fa nene amoy ngawfo ku jama ka plan kan ne bari ala ko mimbe kala wala kake ndela ta woda malla o kola fen ku ko tete je al si ali al hakilo tenkunde mbadi